Livi laNkulunkulu liyasatisa futhi lisinika insayeya ekutheni simati kahle uNkulunkulu, ngoba encwadzini yaDaniela 11 verse 32 lisitshela ukuthi bantfu labamati kahle uNkulunkulu wabo batawukwenta tintfo letinkhulu. Ngalelinye ilanga Jonathan nelidzibi lwakhe balwa impi bayincoba babo babili, bancoba impi yemaFilisti. Nalamuhla uNkulunkulu uyafuna kwatiwa ngekuthi uyakwati kuphumelelisana. Ufuna lamuhla kubonakalisa kuthi uyasitana, abonakalise kuwe, abonakalise ngami. Nasi isinkwa selisuku sakavuka udle. Lamhla sisithola encwadzini emaKorinte ekucala sahluko 2 sifunze verse number 12. Kodwa thine asikanikwa wona umoya welive, kepha sinikwe moya lovela kuNkulunkulu, khona sitekwati lesikuphiwe nguNkulunkulu ngemusa wakhe. Mangabe ukhule wati ukuthi kuze uthole kudla kumele ushanyele kucala, noma ukhule wati ukuthi ngeke uthole kwembatha lokusha ungakahlakuli, ngeke uthole ticatfulo ungakagayi, le ngcondvo ibese ithi noma sewukhulile tinto sewungatitfola mahala, kepha le ngcondvo solo ikutshela ukuthi sebenta, akube khona lokwentako kuze kuthi tewutfola tinto lotifunako. Njengekutsandvwa nje, uye ucabange ukuthi kuze ngitsandvwe kufuna ukuthi ngibe ngilowenta kahle kakhulu ngendele labanye bantfu. Kepha ekukholweni, ngoba le ngcondvo isuke isengakashintshi, isuke solo ihamba ngalesa spidi sale ngesikhathi singakholwa, sibese siyacabanga nalakholweni ukuthi kuze ngiphumelele kufuna kube khona lengikwentako, kuze kube khona lengiba nako kukhona lekumele ukuthi ngikwente. Sengikhuluma ekukholweni. Liciniso ukuthi kufanele sisebenze, kufanele kube khona tintfo lesitentako, kepha ingcondo yethu akukafanele ukuthi ibopheleke ku-performance, ibopheleke ekuthenini vele kuze tintfo tingihambele kahle kufanele ukuthi ngifake emandla. Kulokunye sicabange ukuthi kude lokungalunga mangingakathandazi ngaze ngakhala, noma ngaze ngagicika, noma kude lokungalunga ngingakakhokhi inkomo yemnikelo. LiBhayibheli lisitshela ukuthi mase sikholwa semukeliswa moya waNkulunkulu. Usisitaphi? Usisita ukuthi site ukwati tintfo lesiphiwe tona mahala nguNkulunkulu, lasiphe tona ngemusa wakhe. Kwangathi lamuhla akube lilanga la khona amalo ingcwele atakuthatha bengithishela wakho, nawe uhle uhambe umbuta moya waNkulunkulu kuthi tiphi letinto tamahala, ngoba kumbe sewufile kukhandleka usebenta futhi ugcina ungatiboni nekutibona, ngoba ingcondvo ithi uyawutibona emva kwemaviki lasihlanu, emva kwetinyanga letimbili, mase wende 1, 2, 3. Kepha moya waNkulunkulu uyakufundzisa kuthi kunetintfo tamahala lesiphiwa tona ngoNkulunkulu. Kwangathi emehlo akho angavuleka lamuhla, moya loyingcwele avule emehlo akho, ubone tintfo lebe usolo ungatiboni, kuthi naloku kwamahala. Ake sewucabange uhamba endleleni lohlala uhamba ngayo, uthenge amazambane, uthenga likhabishi, bese ukhanza kubhalwe ukuthi lamhla kumahala. Ungesaba nekukuthatha ngoba ingcondo iyacabanga ukuthi bafakeni. Moya waNkulunkulu akakufundzise kumahala.
tintfo lophiwe tona nguNkulunkulu. Amen.